muri iki gicuku birahindutse nyuma y'amasaha make 23 itangaje ko hari amasasu yarashwe Goma ndetse yarashwe na drone bigateza ikibazo gikomeye ndetse imiryango mpuzamahanga ikaba yahagurutse. Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa yatanze ubutumwa agaragaza ko ibizaba bidakwiye ndetse anihanganisha umuryango wa Madame Karine Bouset wagize ibyago byo kubura bamwe ndetse bikagaragaza ko ibiri kugenda biba bidasanzwe. Hasohotse inkuru inyomozama 23 igaragaza ko ibizabaye bishobora kuba bitandukanye n'ukuri kuzatangajwe. Isesengura ryakozwe n'uyu aragira ati ibyangiritse ku nyubako structure damage pattern ku rukuta rw'inzu haragaragara ibintu bikurikira: multiple impact marks nyinshi zisa n'udusasu cyangwa se funnel fragmentation. Utu dusasu turagaragara ku ruhande rw'urukuta, horizontal split cyase gukwirakwira mu buryo bw'ubutambike. Ni mu gihe kandi avuga ko roof structure yangiritse ariko ntihagaragara deep vertical penetration crater isanzwe iboneka ku gitero cya drone. Mu gisirikare ibi bikaba byitwa fragmentation pattern, directional ballast signature, retro funnel dispersion. Ibiro bikaba bisobanura ko ibice by'icyangiritse byasakaye biva ku ruhande rumwe, agashingiraho avuga ko atari drone yabikoze. Iyo military drone cyase UAV strike ikoresha missile cyangwa bombe hari ibintu bisanzwe bigaragara. Mbere na mbere ni ikizwi nka vertical impact angle, missile ziva mu kirere zikamanuka top down trajectory cyangwa se central ballista crater. Haragaragara impact crater aho missile yakubise down fragmentation, surface igenda ivuye hejuru ijya hasi. Hari kandi roof penetration, akenshi igisenge kibanza gusengeshwa cyane mbere yuko inkuta zigerwaho. Nibu yagaragaza bibiri kuri iyi nyubako birasa cyane nibi, aho avuga ko agaragara ibizwi nka horizontal funnel spread, utudomo twinshi ku rukuta tugaragaza fragmentation yaturutse ku ruhande. Aravuga ko ari no central impact crater, nta point of detonation igaragara hagati y'inzu. Aravuga ko kandi hari structure debris on side ikoreshwa ryasanda ibisa naho ari explosion cyangwa se projectile yaturutse ku ruhande. Hari kandi roof partial damage but not penetrated vertically. Ibiro ntibisa cyane n'ingaruka za air ranged precision munition hashingiwe kuri battle damage indicators. Ibi bikaba bishobora kuba ari indirect fire munition, artillery shell, motor round, bikaba bitera fragmentation dispersion ku rukuta. Ni mu gihe ku icyakabiri yagaragaje rocket or rapid impact, rocket propelled munition ituruka ku ruhande rw'inzu. Icyagatatu yagaragaje ni secondary fragmentation, igisasu giturutse hafi y'inzu nearby detonation. Impamvu abaturage bari kubihakana ku mbuga nkoranyambaga b'Kinshasa baravuga ko abantu benshi barimo kubihakana kubera ibi bikurikira: drone strike ntikunda gusiga crater, impact detonation iri ku ruhande cyangwa se ibi mubona by'utudomo ku ruhande bakabihakana. Hari kandi fragmentation marks zisa n'amasasu cyangwa shell. Mu magambo ya gisirikare baravuga bati damage signature ntabwo isa na precision drone munition impact, nuko babigaragaza. Iyi foto imwe rero ikaba rero ikomeje kugenda igaragaza, ndetse kuri ubu bikaba bivugwa ko bamwe mu banyekongo batangiye iperereza rya gisirikare bakoresha ballistic analysis, fragment recovery, ballistic radius calculation, weapon signature comparison kugira ngo bemere ibiri kugenda biba. Uyu asoza inyandiko yagira ati ibigaragara cyane ni lateral fragmentation pattern, nuclear vertical strike point. Ibi ntibihita byemeza ko ari drone strike, bishobora kuba artillery cyangwa se rocket cyangwa nearby explosion nk'uko bigaragaza kandi abisobanura. Ni mu gihe kandi undi we yagize ati ku rukuta rw'inzu haragaragara udusimbuka twinshi cyangwa se fragment impact marks ku rukuta.
udusasu twakubise twikurikiranye ku murongo ugereranyije na horizonto. Ibimenyetso byinshi biri ku ruhande rw'inzu biragaragaza ko amasasu ashobora kuba yaturutse ku ruhande. Mu magambo ya gisirikare ibi byitwa lateral fragmentation dispersion side burst signature. Iyo drone munition iturutse mu kirere akenshi fragmentation igenda top down circular pattern ivuye impact point. Bigaragara cyane mu bice byaturutse ku ruhande. Ifoto iragaragaza icyuma cyo ku gisenge cyapfundutse ku ruhande. Ntabwo iyi ari vertical penetration hole igaragara. Iyo drone missile kubise kenshi haboneka impact hole ku gisenge, missile kinjira vertical trajectory. Aha rero ibisenge byasenyutse ku mpande, ntihari clear strike point. Ni mu gihe kandi yakomoje kuri burst direction cyangwa icyerekezo cy'iturika. Aravuga uti reba neza, ibimenyetso byinshi biri ku rukuta rumwe ntibikwiriye kuri dogere 360 za burst pattern. Mu gisirikare ibi birerekana ko ari directional burst. Ibi bishobora guterwa rero na terarisheri, moto, rocket impact cyangwa se explosion hafi y'inzu. Ikintu gikomeye cyane kigaragara, hari umurongo ugereranyije ugororotse wa fragmentation zageze. Ibi rero muri military analysis bishobora kwerekana ko ari low angle trajectory cyangwa se air burst fragment pattern iturutse ku ruhande. Drone ishobora gutera ibyangiritse nk'ibi ariko mu buryo budasanzwe. Drone strike nyinshi zigaragaza impact crater, central burst point, roof penetration. Biro ntibigaragara neza kuri iyi foto. Hashingiwe rero ku visible damage indicators, iyi damage ishobora kuba yatewe na indirect fire munition, artillery shelling, motor round, rocket propelled munition. Bisa cyane na fragmentation explosion hafi y'inzu kurusha precision strike. Ibi rero ni bimwe mu byo abanyekongo batangaje bahakana agahinda ka M23, bahakana agahinda ka bamwe mu banyekongo baterwa n'ibitero bya drone. Ni mu gihe kandi bitangazwa kandi binemezwa ko ibintu byamaze kugera ku rwego rukomeye. Bamwe rero bakababazwa bikomeye nuko hari abanyekongo batabibona muri ubu buryo. Aho rero nk'uko twatangiye tubibabwira, hari abagiye bahakana amakuru yatangajwe na M23, ariko hagati aho bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu gahinda kenshi yatanze ubutumwa bwihanganisha abo mu muryango wa Karine Bosete. Aho Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje umubabaro nyuma y'urupfu rwa Karine Bosete, umukozi w'ubutabazi w'Umufaransa-kazi wakoreraga UNICEF wapfiriye mu gitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bosete yaguye mu gitero leta ya Kongo yagabye mu mujyi wa Goma ku wa gatatu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mu butumwa bwe Emmanuel Macron yihanganishije umuryango, inshuti n'abakoranaga n'uriya mutabazi. Yagize ati umukozi w'umutabazi w'Umufaransa-kazi wa UNICEF yiciwe i Goma. Ku muryango we, ku nshuti ze no kubakoranaga nawe mbari hafi kandi ngaragaje imbamutima z'igihugu. Perezida yanasabye kubahirizwa amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi ndetse hakirindwa abakozi b'ubutabazi bakorera mu bice by'intambara. Ati ndasaba iyubahirizwa ry'amategeko agenga ubutabazi no kubaha abakozi bakora ibishoboka byose kugira ngo bakize ubuzima bw'abantu. Urupfu rwa Karine Bosete rwateje impungenge n'akababaro mu muryango mpuzamahanga, aho imiryango itanga ubutabazi ikomeje kwibutsa ko abakozi bayo bagomba kurindwa igihe cyose nk'uko rero babigaragaza kandi babivuga. Ni mu gihe kandi Ububiligi bwamaganye nabwo igitero cyahitanye Umufaransa-kazi, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yamaganye icyo gitero cy'indege zitagira abapilote cyagabwe i Goma mu gitondo cyo kuwa gatatu kigahitana ubuzima bw'umukozi w'umuryango w'abibumbye n'abasivili benshi nk'uko biri gutangazwa na M23. Mu butumwa bwanyujije ku rubuga rwa X, Minisitiri Maxime Prévost yagize ati kubw'ibyago ntabwo ari ikintu cyihariye, turabona ubwiyongere bw'ibitero nk'ibi birenga kwihagarikwa ry'imirwano bizakozwe n'impande zose vuba aha.
ndamagana byimazeyo ubugizi bwa nabi bukorwa buhumyi butarobanura. imbunda zigomba guceceka, ibiganiro bigahabwa umwanya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi aravuga ko kurinda abakozi bashinzwe ubutabazi batanga ubuzima bwabo ku bw'abari mu kaga ari ngombwa cyane, aboneraho kwihanganisha umuryango w'abahohotewe. Umufaransa-kazi Karine Bossette wakoreraga ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umwe mu biciwe mu gitero cya drone cyitiriwe FARDC Goma. Nubwo FARDC nta kiratangaza, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe mwumvishe ko yabizamaganye. Roko Infoma ziri aho biri kubera zo ziratubwira ko urabona yuko hariho kubaho gutakaza ibice magingaya, kuba barimo batakaza bino bice nta kindi nagiye ndivuga mu buce bw'abasirikare bagiye bahari, bari barizeye nyine bitewe n'ikoranabuhanga bari barubatse ry'ikirere, ukabona nk'agace bafashe bashyizemo abasirikare batarenga 20 ngo niba bari bukontorora agace. Akaba ari nabyo byagiye binagaragara, akaba ari nacyo cyagiye gikurana ko habayeho icyo bita wizidro kugira ngo bagende bubaka ubwirinzi bukomeye mu duce wenda tw'ingenzi turi kuri strategique. Maginga nicyo bari gukora, urabona ko uduce hafi ya twose ihuriro bahanganye barasa naho bari kudufata biboroheye kugira ngo nabo bagende bubaka bitewe n'ubuke bw'ingabo bafite, kandi byagiye bigaragara kuko icyo bari bize ikoranabuhanga ko nta muntu wanenasa cyangwa ibiro bya faritese bitanenasa, kuko ibitero bageragezaga gukora mu buryo bwo kugira ngo wenda babe bagana ibitero, kuko wumva baguhereza mu butasi bwa drone zigahita zimanurwa cyangwa zigahita ziyobywa. Ariko kugeza ubu noneho bitewe n'uko ikoranabuhanga bamaze kurikakinga, urabona yuko nabo hari icyo bakoze, nyine bari gukora withdraw kugira ngo wenda naho bari base nk'abikusanya nibagabwa y'ibitero babashe uburyo kibari buze kubimetraliza. Nicyo kiri gukorwa kugeza isaha. Kugeza ubu kubirebana wenda no kwiyimura cyase nabo kugira ngo bakore contre offensive mbere, ariko mbere na mbere wansubwe abasirikare bagiye kuvuga ngo n'ubuke bw'abasirikare. Amaginga icyo nakubwira cyo abasirikare barahari, ariko amenya yuko ari ibice binini ndetse n'umubare utahagije. Nubwo ngo barapasinga, ariko ibikiri ihuriro rya AFC/M23 bafite nakubwira ko ari ibice bigari kandi bikeneye ingabo. Kandi noneho urumva ko supa wenda ngo umutekano urahagije, kubera yuko ibice byose bafata haba hagomba kujyamo amadefense kugira ngo bagire umutekano n'ubwirinzi muri ibyo bice. Urumva rero izo defense mu bice bigiye bitandukanye, ugakubitiraho noneho no ku mirongo y'imbere y'urugamba haba hakenewe umubare ufatika. Noneho mu bice bigiye bitandukanye urumva ntabwo byakunda nta nubwo byanashoboka kuba babona abasirikare baguma muri ayo madefense n'abakobwa kwavansa mu rugamba. Ibi byose bibayeho bitewe na point strategique ihuriro rya FARDC bakoze ryo kujya bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, kandi noneho bakabikorera icyarimwe. Uwo musaruro urabona yuko ari wo waciye intege cyane ihuriro rya AFC/M23. Ni nayo mpamvu ubona yuko bitaborohera habe na gatoya, bitewe n'uko ubuke bafite bw'abasirikare ntabwo bwabasha kurinda umutekano w'abaturage mu bice bagiye bafata, ndetse ngo banabashe guhangana n'ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya FARDC bakoresha. Urabona ko iyi systeme bakoresheje, iyi strategy bavumbuye yo kugarura ibitero noneho mu bice bigiye bitandukanye, ubona ko hari ikintu yaciye intege kuri iri huriro rya AFC/M23, bitewe n'uko n'ubundi bitari buze kuborohera ku rwego rwo hejuru bitewe n'izo mpamvu zihari. Ndetse noneho icyarihuguye ni uburyo ki noneho iri huriro rya FARDC ryamaze kubona ikoranabuhanga rirenze kujya AFC/M23. ubwo urumva rero ni ibintu by'uruhurirane kandi bigaragara mu buryo bwose. Impinduka zabaye zo kugaba ibitero bitandukanye kandi mu duce dutandukanye, kandi bakabikorera icyarimwe. Urumva byaciye intege iri huriro rya AFC/M23, kuko hari n'aho batera ntihabeho kurwana, kubera yuko harimo defense abacunga umutekano niba ari 20 cyangwa 10 ntabwo bari buhangane n'abasirikari 3,000 bateye muri ako gace.
icyo bakora ni uguhita bivana mu duce wagiye ubyumva hari n'uduce bavamo batarwanye bitewe n'uko bagabwe n'ibitero n'umubare mwinshi w'abasirikare kandi bari bakeye bagafata umwanzuro kugira ngo bahasige ubuzima bo bagahita bivanamo direct niyo situwasiyo ihari ni ko kuri kunahari ni na kinini binameze saha iri kugeza isaha. Safari, umuntu ashobora kwibaza uti ibi bitero bigabwe Goma muri iki gitondo cy'uyu munsi mu makuru mufite byari bigamije iki? Intego yabyo ni iyihe? Mu ntego rero bafite kandi nyamukuru zinafatika, barashaka kubanza gusenya abayobozi mbere y'uko basenya abasirikare. Iyi niyo target ihuriro rya FARDC bafite, kugira ngo umuntu uwo ari we wese uri mu buyobozi muri administration wese babanza bakamusenya. Niyo gahunda niyo target, akaba ariyo mpamvu iri huriro rya FARDC muri make leta y'Kinshasa yashoye amafaranga menshi mu rwego rw'ubutasi, kuko magingaya urabona ko target zose zigenda zigera ku, nubwo hari zitaba successful, ariko magingaya target zose bapanze zigera ku buyobozi, uri kumva. kandi hakabaho wenda ubwirinzi bwa bamwe n'ubundi wenda bitekerereje budaturutse muri administration nyine y'iri huriro rya AFC, kuko urumva abaprotokole nibo basa nk'abajya, ariko biravugwa ko nubwo ibi byose biri kuba ndetse n'iri huriro rya FARDC bishaka kuba ryabanza kumenasa ubuyobozi rikicamo abayobozi b'iri huriro rya AFC M23, biravugwa ko muri administration ya AFC M23 harimo ubugambanyi bukomeye, kandi n'imbere muri ba protokole bashinzwe bigezehe ingendo za runaka zigeze kujyahe zikwerekezahe, aribo bari bumenye ngo aracaha gutya. Biravuga ko harimo abakozi ba leta y'Kinshasa. Biragaragaza ko koroha, kuko bivugwa ko harimo ivasi nyinshi muri ubu buyobozi bw'iri huriro rya AFC M23. Urumva ni umukoro ukomeye kuri AFC M23, nuko byifashe, kandi target niyo ngiyo bariho, kandi urumva ko n'ibyo ubona bari gukora uvuze yuko bamaze gushika, kereka yagira igihinduka kuri iri huriro rya AFC M23. Safari, reka noneho nyembere tujye ku zindi aksi bwigomaho, ndumva ishusho yiduhaye ibiri kuba ndetse nuko bihagaze. Ndashaka kukubaza ku zindi aksi bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Wenda tugiye kuri aksi, biragaragara ko mu bice bino bya Masisi n'ubundi urabona yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda rikora amatenda agiye atandukanye, ariko bigaragaza yuko n'ubundi AFC usa nkaho iri kubareka, kuko nta bundi buryo bakora bitewe n'ibitero bigiye bitandukanye. Ubwo bategereje umuhuro uri guhuza nyine bamwe mu basirikare bakomeye iri huriro rya AFC M23. Nakubwira yuko General Byamungu ariwe bivuga ko agiye kuyobora operasiyo ya hano Masisi, yamaze no kuhagera, ndetse urabizi ko bino bice bizi cyane. Urumva ko hari icyo wenda agiye gukosoraho, ndetse n'ako kagabo ibi byose bivumbutse Byamungu amaze kugira inaha muri ibi bice, kuko nawe ari mu bari batanze ko bagomba kumurasa, ndetse baranamugenje uretse ko yakoresheje ubwenge bwiwe. Akaba rero ari cyo kibazo gihari. Ubona yuko n'ubundi buryo FARDC hano i Masisi bakomeje kugenda bafata uduce tumwe na tumwe, ariko bigaragaza ko n'ubundi kurwana kuri iri huriro rya AFC M23 barasa nkaho nk'ababaye babiretseho bategereje igisubizo cya nyuma cy'inama iri kuba nyine y'abasirikare bakuru. Noneho tunyarukiye muri Sud Kivu, biravugwa cyane ko bikomeye ko Sematama, General Sematama
ntakitondaho gakeya nawe ari bugwe mu mutego biturutse ku bantu ubundi baramaze kwinjirira bamwe mu batuye muri biriya bice bya zone ya Minembwe. Bigaragara yuko Sematama nawe ntadafata iya mbere ngo yongere ubwirinzi bitari buze kumworohera. Rero hano mu Minembwe n'ubundi urusaku rurimo rumvikana muri ibi bice byazani Tamba n'ubundi, aho bigaragara yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC rishaka kwigarura bino bice kandi bitari buze kuborohera nabo, kubera yuko baza abasirikare ba Sematama baracyaye mu bigendanye n'imirwanire, ndetse biri mu bintu bibagora hadakoreshejwe indege za drone nk'uko bagiye babikora. Ntabwo babasha kwigarurira ino Minembwe bitewe n'uburyo ki aba basirikare ba Sematama bazi ibi bice byose bya Minembwe, kandi mu kurwana ntiboroshye, kandi bamutagusha baho ntiboroshye mu kurasa, aho bihuje n'abihuriro rya AFC M23. ubona yuko n'ubundi bari kugenda abitwararika banitwara neza muri ibi bice by'ahangaha. Axe rero iri kugorana cyane, ni axe nayo iri kugaragara ko ishaka kugira imbaraga cyane hano za hafi no kuri pariki ya Karusibyega. Bigaragara yuko n'ubundi aba FDLR n'aba Wazalendo na bamwe mu basirikare ba FARDC bakomeje nabo kotsa igitutu batera ibitero shuma muri uno mujyi wubatse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu International Airport. Bigaragara yuko n'ubundi urumva ko ibi byose nubwo biri kuba, ariko iri huriro rya FARDC ryakoze agatego gakomeye, ndetse ko kujya bagabiza ibitero mu bice bigiye bitandukanye, kuko abasirikare bo barabashitse, ntabwo ari icyo batira. Uzi ko bafite imisaza myinshi. Igisirikare cya FARDC murabizi ko baherutse kugikira ku mwanya wa 8 mu gisirikare gikomeye, biterwa na force ndetse n'ibikoresho baba bafite. Buriya iyo bavuga ngo iki gisirikare kirakomeye, ntabwo ari ibyo babivugisha. Bafite force zihagije, abasirikare benshi bahagije, kandi n'ibikoresho bihagije. Bigaragara ko n'ubundi noneho ku bitaro ingabo z'u Burundi kandi nazo zifatika, ugakubitiraho ingabo za Angola, ugakubitiraho ingabo za Malawi nazo zamaze kuhagera, ugakubitiraho iz'Abatanzania, ugakubitiraho n'iyi mitwe yose. Hari imitwe irenga magana yose, imyinshi yaraselekisiyone, ugakubitiraho noneho n'abo Bawazalendo ni benshi, ni abasirikare bafata, ni abaturage bafata mu bice bigiye bitandukanye. Nayo mpamvu uru rugamba rugoranye kuba rwabasha gutsindwa, bitewe n'uko nimba bageze Bukavu, abo Wazalendo ba Bukavu ni abaturage bo muri Bukavu, barahita bafata imbunda barwanire kuri koti y'iri huriro rya FARDC. Urumva rero bafite umubare munini w'abasirikare, akaba ari niyo mpamvu bafashe umwanzuro wo gukora ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ubona yuko bakomeje kugenda nyine baca intege ihuriro rya AFC M23. Nagiye bikubwira ko habayeho guhuza ikice iri huriro rya FARDC ni ukudahuza mu bitero, kubera yuko igituma ubona AFC isa nkaho ibasha kunetraliza bino bitero mu buryo ki nyine bahuza umubare muke wabo ukabasha kumenasa ihuriro rya FARDC. Ariko kugeza ubu n'ubundi urabona yuko ibintu bisa nk'ibitoroshye magingo ya bwana munyamakuru. Yego Safari, reka tugushimire cyane, ubwo urakomeza ukurikirana ibyayo makuru ugenda ugezaho n'izindi update ku biraba bigezweho. Yego namwe reka tubashimire bwana munyamakuru.